NTSA na pamoja zako, kwa sababu wewe ni mwema tangia mwanzo mpaka tamati. Bwana ajabu, na vile tuliingia mambo ya dawa ya kulevya na pombe zinaharibu sana na zinaleta accident kwa barabara, lakini tunasema ya kwamba kama sisi tumeweka akobro na tunajaribu kudhibiti wale watu wamekunywa. Tukipata driver amekunywa, tunamtoa kwa kazi, kwa sababu tunajua ni risk kwa wenye anabeba na wale wengine wanatumia barabara. So tunaweza omba hata wale wengine stakeholder wa transport waweze kuenhance discipline ili tuweze kupunguza ajali katika barabarani zetu. Drivers wamekuja na challenges ya harassment ya watu wa motorbike ambayo imekuwa changamoto kubwa, na tulisema ya kwamba tunaelezea kwamba the government is working on it, na sisi wenyewe tulikuwa tumepeleka hizo pendekezo ya kwamba government iweze kuregulate borders vizuri kama venye matatu iko regulated, ili wale watu wakifanya tabia mbaya ama wakidhulumu wa driver and conductors at least wanaweza kuchukuliwa hatua mikononi, kwa sababu sometimes wakiwa kwa barabara watu wa motorbike ni kama wao si wa kufuata sheria inakuwa ni kama ya watu wa matatu peke yao. Akiwa mlevi hawezi kucontrol hiyo gari, na zaidi na jambo lingine ni overworking. Unakuta amesidisha kufanya kazi, anafanya masaa mengi, kwa hivyo anajikuta kweli amekuta ya kwamba ako na uchofu, na akiwa mchofu unakuta ya kwamba pengine atalala. Kwa hivyo tunawashauri, ukisikia mwili wako umechoka, ni vyema ukaweze kupatia mwenzako na yeye akaweze kukusaidia. Magari ndio anatusumbua. Unapata ameweka watu wawili kwa gari, anakuitisha 20 bob. Labda umebeba watu na 20 bob. Sasa hiyo ni 40 bob, unapata umempea 20. Unapata umebeba watu na